Ки, това чербитер телеканалда медиалерinin элжаглы күндүрүлгесин көрүп турсузлар. Студияда Ойма Монгош кысказылы пөгүн күндүрүлгөдө. Туска шерик операциясында дайынчыларга ачы туза чыгылдазы тывада уламжылап турар. Кызылга тыванын соңгулда комиссиясынын таргасын соңгуур чажыт падлашкын эткен. Гараж келдерелинин тоостурунга чедир ипет жыл Туска шерик операциясында чаңгы чуртугларыбызга ачы туза чыгылдазы тывада уламжылап турар. Республиканын сагыш ачал чуртакчылары, база аңга албан жерлеринин ажылдакчылары гуманитарлык тузаны чыгырынга полгаш чорударынга идекпейлик кичип турар. Улушу фронтунун төлөйлери хамаатларына акция же идекпейлик кичиринче кыйгырган. Погуда кым холун сунуп тузасын көргүзген эл биздин коллегабыз материалында. Тывада гуманитарлык тузанын пазапит чүгүн идекпейлик белеткеп турар. Волонтерлар болгош регионун чуртакчылары херек идик хепти аш эмне техниктик дерек херекселдерине тейиш 10 өскө чүүлдерине чыгып турар. Тывадан ташкар өскө хорейлерде чуртапча уруур чамдык чаңгы чуртугларыбыз таянчыларны теткирдейиш төрейин жерин жетип келген. Биздер база бүгүн Красноярский хорейдан шеригде біздерде ештің тұршып, телегейдің тайбыңы деш тұршып тұрар. Жаттанды жара жолдарызға база тыва еркіндіктік жоғаныңызға туза болсын дештің. Демлігде күштік дөңді бөлікті ажытқан болып тұрар. Біздіңді шыпты чеден сәскі жекіршіп тұрар. Ол уже едуға армын жар жүгізді екеп көлеріп тұрар жолдарында. Çünkü бүгін жүн әкелгенсілер дей база. Ие генераттар движоқтаны өз әкелген. Біз оның үрелбес тыва жемлер. Харылза ажылагайның специалисттери база токтамал тузаны көргүзүп турар. По удаада акча көрөнгени чыгып алгаш квадроциклди садып беккеп берген. Биздин бүдүрүлгөбүз болса, тыва харылза жери по СВОда чорт турар олдарга пазагартап туза чедирип мындай улуу техниканы саткан болуп турар. Жак берге ол техниканы садарда алзам. Биздин коллективибиз ашка чыгып турган 10 аңгыда өтө күнөсүнө пейдик болгоштуң. Өскө да биздин отраслда связистлер шупту ашка чыгыш мындай техниканы саткаш болса, болзам чаңгыз эве судада анда бар олдарның тилеевле жак берге чедирерде чугла олдарга чедирер мындай техника болуптур. Онза пайдалдар ямазының ажылдакчылары база хажызынга артпан. Туска шерик операциясынга ачы тузаны чыгырынга полгаш чорударынга камгалакчылар идекпейлик кишип турар. Мы передаем сегодня. Бүгін біз балық, эт консервалары, янзы бүрі тара, ашчы майман шилжидип турбиз. Фронтуга үргүлчү тузаны көргүзербиз. Шупту жөбени тилелге дейш. Улушу фронтуга квадроциклдер, квадрокоптерлер, техниктик дерек херекселдер ашын бараны полгаш 10 өскө чүүлдерине дамжаткан. Тыва Республиканын Народный фронт тузу ачы туза комментарлык чүктү чылдазын уламчылап турар. Пошупту чүктерге август эстин күнүнгө чедир чыгдынар. Август тоста уже чүктү чоргузуп эгелер биз. Ал чүктү озапистин тайынчлары салыр, оон иштинде дерге техника да камгала сеткалар дейштин. Ачы туза чылдазынча шупту күзелдик улус кичип болур. Таразында тугаар же айттырыглар бар болса толгап болур. Ийи 10 пежен. Тыванын соңгулда комиссиясының чүш шейірбі жедігі құралынға база бір онзағай болушкун болу еткен. Комиссия кәжігінерінің чажыт падылашқыны біле регионың соңгулда комиссиясының тарғызынға адықжы тоңғақ соңгутқан. Падылашқын тоғайында полғаш соңгутқан ұтыртықчының келір үйеді сорылғаларының тоғайында пистің татырар бөлі үстің материалында. Июнь 16-да Москвага Россияның төп соңгулда комиссиясының құралынға адықжы доңғақтың кандидатурасын көрген. По құралға кандидат поду база керішкен. Кандидаттың профессионал шынарларын болғаш арға дұржылғазын ханы сайгарған соңында Тываның соңгулда комиссиясының тарғазынға адықжы доңғақты соңғуырын албан йозузу біле сөмелейін. Тыва Республиканың соңгулда комиссиясынга 1908 жылда төрттүнген тейде эртемник Тыва Республиканың соңгулда комиссиясының падылар ергерліге жүгіні Донгак Адықжы Владимировичінің кандидатурасын Тыва Республиканың соңгулда комиссиясының тарғасы Албан Дужалға соңгуырын саналдар деп Россия Федерациясының төп соңгулда комиссиясы шиитпиріне хүлей алған. Регионның соңгулда комиссиясының кежігінері кандидатураны теткіп, Адықжы доңғақтың ұдыттылғазы біле ажылдағанға беленін бадытқан. Кызылга эрткен чажыт падылашкын по бүгүнүн түнелин үндүргөн. Соңгулда сонунда чаа дотукчу регионун соңгулда комиссиясынын чоокку үйөдө ажылынын мунады көөр уланышкынарын айткан. Ошол биздин Тыва республикада немелде соңгулдалар шарлаттынган болуп турар. Немелде соңгулдаларыбыз база сентябрь 14 күнүндө болур. Аңа тургаштын үжөн бир ажык, биздин үжөн бир ажык муң соңгушуларыбыз 5-4 төлеликчилерини соңган турар.
Жаңгаштың по байдалда ажыглап, по күнгі байдалда ажыглап, біздің соңғышыларызды Поттарның хаматы хүлелгесін көседіп, күзін сентябр 14 келгештің соңғы күзделгесін көседерін жәлі қайғырып олырған. Республиканың соңғылда комиссиясының кежігінерінің темдеклеп тұрары білі. Адыржы Владимировичінің мұнында қарысы алғалы сорулға тұрар. Регионку Довас полы соңғылда компаниясының пәлеткілін болғаш әрттерін удыртып баштары. Оң, арға тұжылғазы білі Россияның төп соңғылда комиссиясының теткімшесі республиканың тевескерінгі полы соңғылдаларына удыртып баштарынға чуғыла. Соңғылдаларының ажыл чорудулғазынға болғаш оң түңелдерінгі республиканың чутакчыларының бүзірелі Тываның соңғылда комиссиясының ажылындан хамажыр. Мерген Аюн Чайханданға қолча учур Тыва Жербүдір телеканал. 4 жыл бұрынғы гараж келдерелінің доғайында қойлы күш кірген соңында оң атшысында гаражтың болғаш оң аданда тұрар черінің езі боғыр ергезін күріненің чаңқыз айышым жәвес өнжі рейестерінже пөдүйін жүткен хеверінге бүріткеді бап болыр. Тодарға ерлет арасында сюжетті. Гараж келдерели дейірге 4 жылдың төнжүзінге жедір тұттыңған гаражтарны пөдүйін жүткен хеверге бүріткеді балыр арғаны тұрғызып берген. Қойлуға чонның тыпсып берген ады. Оң мұнында бүріткелді чүгілі суу тавырыштыр қылыр ұшырға тавыршып тұрған. Жан гашқа маатлар өнчү көреңгесін бүріткедерін же талашпайн. Гаражтарның қойлу йозығар, ейзі бор ергезі жоқа ажығларын уламчалап тұрған. Қойлу 2020 жылдың сентябрь 1-ге жедір күштік. Распространяется она на всех владельцев. Қойлу 2004 жылдың декабрь жүнге чедір тұтынған гаражтарның шупты елерінге хамажыр. Бір сол күнге чедір гаражты тұтқанын паткап тұрағандық бір документ бар болсанды гаражты хаматы чер болғаш өнчі көрінге хамарғаларының ямызы білі қарылза жып, гаражты болғаш ол гаражтың тұрар черін халас бүріткеді бап болыр. Гараж таразында негелделерге түгіжіп тұрар болса шақ по қойлу йозығар бүріткедіп болыр. Ук объект чер білі сыры қарылзалы капиталдық тұдық болыр ұжырлуқ. Паза 2004 жылдың декабрь жүнге жедір тұтынған болғаш чөпшерел жоқ тұдығылдыр санаты маан полуру негетнер. Это прекрасная возможность. По дерге кайгамчык тарымчалык аргадыр оны черби алды жылдың соңында улаштыр узадыр азы узатпазы пилдинмес. По чийгелделик аргалар чок турда черни болгаш гаражты бүрөткедерин оралдашып турган улус кайхре эптик апарганын билдир. Он аңгыда документлери чок чурталга бажыңнарынга хамаштыр келдерел база бар. 2015 жылдың март 1-ге жедир туттунган чурталга бажыңнарынын ээлери база чийгелделик арга лепоттарынын чер участактарынга эргелерин бүрүткедир. Оны по жылдың төнжүзүнгө чедир кылып болор. Этот дом должен быть. Пажың кызыгарлашкынар чок пажыңнар туду болур черде турар болур ужурлук. По келдерел биле чугле пот тускайлың чуртага тудуларынын сат агароттың болгош хууда тузалал ажыл агайнын тевискейлеринде пажыңнар туду болур черлерге хамажар. Кол негелдези болса оран сава чурттарынга таарымчалык пайдалдык болур ужурлук. Дом должен быть возведен, как я уже сказала, до 1 марта 2015 года. Пажыңны 2015 жылдың март 1-ге чедир туткан болур ужурлук. Оны кандык бир документ биле падыткары негетинер. Ол дерге үндүрүглер электр энергиясы төлөбирлеринин квитанция азы чөпшерел чок тудук дейш хары салгага, азы чөпшерел чок тудук дейш хары салгага онап турганынын дуайында херечилбесин болуп болур. Гараж келдерелинин бүгү үйезинде муң пеш бүрүткел кылдынган. Ол дерге хорайнын гаражтарынын керек кырында санынга одарга оранчок эвеш түң болуп турар. Рамгы үйдө болса Тыва республиката муң ажыгы гаражтарына болса бүрүткөн неткен болуп турар. Ол дергем сан біздер бодаш болса мевеш болып тұрар, гаражтарының саны ондан да көй болып тұр. Он ажы мұң қалдыр жансыз біліп тұрар біз. Нек бергі арқан жоғын базы сентябрь біречі ербі алды жылды. Мана айын торан намғы еді әгілештің ол қамғы документтерін бүріткіл нетті барын қайыртып тұрар біз. Қандық айтырлар бар болса, қанжан оны екіл бар, қанжан бүріткіл етті барын. Ғорына 104 ажы кәлгештің Роскадастрының филиалын кәлгештің бүтар кабинетка азы чоқпы телефон 107-4-тен тошы долға жайтырап болыр. Элдин хуусаазынын тоостурунга жедир эвей шүйе арткан анжангаш бүрүткеткен документ чок өнчү көрөнги ээлерин барган ажыгларын же кыйгырып турар. Олча ондар Алнай Ковалы Владимир Сүртүк Олча учур Тыва Чейирбүттөр телеканал. Кызылда хорайнын төвүндө болгош улук эмеринде фонтананын септелгези тооступ турар. Сөйгө ажылдар арткан. Ара чөлүндө чартынган фонтаны пайырлы пайдалга июль чейирби алдыда чейирби шакүжен минутта турда кыпсыры. Биздин тыттырар бөлүбүз сөйгө ажылдарынын канчаан чоруп турарын көргөн. Тодарга ирле таразында материалда. Тывада ара чөлүндө чартынган фонтанының ажылдай бээрин хорой чуртакчылары четтикпен манап турар. Фонтанда хөгжүм айы биле сугнуң аттыгып, үнгөн жаштанчылардын жүзүн баазын, өгнөрлүк чырык биле дейрейин. Тутукчулар фонтанның табаанын шыбыгын каттап чаткандан аңгыда. Сук сордурукчуларын
Хорзаларны болгаш өскө дадери керекселдерин эптеп салып бүрүнү биле өскөркөн. Как было прописано в тех заданиях. Техниктик негелделерде бижени биле под эрге чырык болгаш хөгжүм үдөлгөлүк лазерлик көргүзүү болур. Сук соодура керекселдерине шут тузун солуп калган. Эрге хорзалар эрип тадарып калган. Олар толузу биле солуптунган. Сук соодура станцияны чылдыр болгаш агаарладыр керекселдерине бүрүнү биле чартып, солуп, электр монтаж ажылдарын жорткан. Сайттын оралакчысы Орлан Доңгактын жугазы биле ажылдар колдуу тоозулган. Түглө сөйгү кылыр чүйүлдөр аткан. Все мелкие работы. Бичи ажылдар аткан. Плиткалар салары, чамдык жерлерде решеткаларына тургузары, оны июль түнжүзүнгө чедер кылыптар. Фонтандар тыванын культурлук өнчүзүнгө хамажыр. Анжаңгаш, үндезин септелгени кылган да болса, объектлердин даштыкка хебири өскөрүлбөйүн. Кезек бүрүзүн кичеңгилик септейиш түрлөрүнү турган жеринге картап салган. Азия төбү тураскалдын жанында фонтанда база үндезин септелгени кылып турар. Работа тоже на завершающем этапе. Ажыл база түнжү жадазында 9 хуусазы август үжемирге жетер. Сентябрь преде чартынган фонтанны болгаш нитизи биле бүтүн комплекстик кижилер көрүп болур. Бул бүлгүлөрдө амфитеатрына калбартыр кылыры база көрүнүп турар. Аңа бир эргин эмежир. Амгы өйдө шалазын салар ажылдар жорт турар. Сандайларны база салдыр. Хаанның аңнашканы скульптура бөлүүнүн гранит плиткаларын шывар ажылдарны база кылыр. Анар бетон өл шыктан камгалал ажылдарын кылыр. Хемерийнин фонтанынын дебискеринде сандайлар, уурналар, үн улгаттырар дери керекселдер тургузтунган. Орлан Доңгактын жугазы биле шупту ажылдар график өзүгар жорт турар. Саада ашканар жок. На этом объекте сейчас поменьше. Бу участокта ажылжанар эбеш 10 керекижи ажылдап турар. Арат чөлүндө ажылдар тоостунарга маңа үжөн керекижи ажылдай бейир. Удавас Найсылалдын чуртакчылары болгаш алчылары чартынган фонтандарга чырык болгаш хөгжүм көргүзүүн сонуургап болур. Арат чөлүндө фонтанның байырлык ажыдышканын күнү чогушкулаан. Ол июль 26-да 21 минутта турдап болур. Самдан Иргит, Алдынай Ховалы, Батыр Баазан, Олжа Очур, Тыва Чейирдер телеканал. Медейлерінің үндірілгізі моңлы тоғызылды, базаға тоғжырашқы жай пайырлық.